motivatornya. Susun nilakam tuan. Ya. Apa kita na? Pengobado. Pelatihan sama. Nale pengonton ko diri na padang dirinding kila. Langanti ngayon na Dewan Stasi Pengantar Majelis Gereja atau aparenta mintu tamarapu tabe pakai tua sisola kamu mintu teman-teman ki pakai tu panitia masalah sembahyang kita loh soba. Oh ya, jadi anda pulang atau mampata tu tontong ma apa katana sialam apa tu dolala ma apa tete mata kalambanan lante ada anak katongkonan dari kupalaku ta rapa apa dolo sangat tu nah boleh duit Dewan Stasi tamuan ko nabe namo tomotong kini nak kumako kamu panak tay dolo mas sambayang jadi talapakan orang satu ta mas sambayang lansangan na ambe na anak na pena masallo amin pulang kapenon bangki do suruga pulang totumang paki pulang mitar usia ditandai o puang lantai melambi to temo lantai atu iate kumolangkan te inan kamasusan langkan te inan lolongan muimata ia morato o puang timenolo malaku mati kalemi kumodolo lali parandugo lali pamula laun nangkaran di tesara katongkonan situru ote patiran sangkana inde tomatuanki Elizabeth lalo salong oba tu nenek pian lako mintu anak kampona lako mintu sile eto barrakna lako mintu rarabuku tanda kanan tanda kairi lakolona to parengnya todolo patulak solamintu usang ngayo kalambana lakolona to ma aparenta Dewan Stasi lakomintu tommi to budalante lepongan tondo ko tulan nangkaran mintu na tu lanala katanan isorong mati kalemi na kamu tonton lampas sakit salam beni kamatotoran te mai toruan di poindo na to mangura lante tondok labi ben kamatotoran di pada matoto lante inan unangkaran di tesara rarahu kujo metutun nalalang kede miluming kalaram potongkon pasak ke pamatoto di pada lante inan kamasusan lampatu tesara nang de tomatuang ki Elizabeth salong batu nenek pian opuang menolo kalante melambi to temo dolo opuang laki bungkami mimen joren lantang tangga di apa katana siapa apa dulu ia mau tetu pangandoki lante melambi to temo lante inan kamasusan ki sorong mati kalemi mak tete lampung ki pungai sutu tua mak aparenta sola kamu na pena masallo to temo se tontong se lakona amin mai komita pada pas sambayangan ande kido surga lari pamasallo tu sangambi la saya tu parentami dari Pak Korea bilang ini sudah surga bengkan tu lagi disangka roko tetaran pagalitan diadap tabe tinggal yugo kokul siman kanan kawiringku tabe itu masalialang siman makam bunuh sale jauh pan itu disimbang
Jauh landa Asia yoga jauh panito maaparan paran angkana tusan takarua tumanna Asia aparan manda suling kararana yuntin goli kalen tekna undisungu jauh panito disimbang jauh landa Asia. Iyano kanenne editungku matairanna di kalapatan do palayanna diwindan di rambua pinda ada narampe matampu sangka kabutuan gula turuan peparinge etung kasanganna sisula sangayo kalambana baru waranana togolo patula kasolamintu sangayo kana agana mintu untuk paringe elamai kediri ina patangan mo paparinge sa Kristo ringging kila tungkasan agan na toperan yarang lalon masero pindan sangka mapasibala tua nga pastor dia pun pengantar sorbintu usang ayo kada tua pendeta Pak Imam mintu pekanjoran abina inge simbol memani lokon lerara liliina dusun sekon pandanan di pana ata alam madelili na padang arimurin di kila abalabatu bagan jana singa iya ngalain inde tong garaga sang kediran kumobo sang tiang karan toranido tung kasangana PKK paagan janana kita tiro lagu tungka pata apai mata hina senga simbol manut hina lain lokon berdarah mana rantau yang batang kelena pandetan inawanda tunggaraga kabisaran umum sang mutubannya tiro muka lagu pata apai mata mukuna tungka tino itina dia malani terus sampai belakang rara siosok narana bekar murat dalam materi dalam mengatur naluru nalurana angga sambo bekolna dilo dibuka lagu tuh kapala apa mata kuai atau namanya atau buka amankan merendu tunda pada tak ada ini kemudian itu naran dua alasan patolo pengalitian yang kali kuat ada anak dikasih idatu sangkana dikatumpatkan kulintama kita pura-pura lunik sehingga merasa tadi bayo tak dalam masalah nasab tibul ka aba manikna lantan karam bulan boyo bikin nama penguruan bulan nagai semat kakak yang tangkau lagi garundaan bulan bang bisa disangka dan bikin bulan marana pana pada di malam kumala karam tiap umur kami daliana bulan yang bisung kamu ide baiklah teh mai rahasia sok teh mai simbol manik situran dami minggaran to alam materi ina lepengan tondo naulang kadang tak dengan sambungan PKK sekon pandangan toranindo tungkasangana Lembang tondo kenal ko pindan sinene elenggo natarigi mata karunya na toni ko datumuane tondo kenal bendan palawian tunan na pembal abaran pasu lalong toni lan dolalan yang lonina atau dilan kabotar musilan di taran de pala idoraka sitabuan situru dia tempana tak kamisaran na dia bisa menganda lang magkitangan na tondo ko iya mo sorangan sebu utaduan tole karena
lewarin ikayu lamba akayuan. Tanggala na kinamanik kamondo na kinawulawan kilangan sangalaw indek sang lente pelalan dia kaparingesan sitaranak pa tagarian angga sangayo kalamba na barbarana na manda suleng karara na bintin ko di kalentek na daw masalialang turuan to paringe tudulo patulak solaminto turuan nambe turun nindo lang teli na lepongan tondok makalima lamay nalilii kaparengesan patang penin ni sababana mintu ko ni kubi katabay pantan ko ni kubi simani kakan natumbak na jomay bakbana lembang dong logo pentutuan lipusan kakanua ang ganda nito urara ko tanda kanan tanda kaini dulu po tamate katongkonan tasgi tamate kamarintunan maalo totemo ono rekadio suleng karara na rara sioso toronido otung kasangan na simbolong manigi pagan tianan na tumangkang garaga sangkineran kumambong sangat tiang karan unisong tamatelantang karan boyo kaisungan tomataga garuga ampulembang situru na ulang kadamisa na riya misa bungan dalam telepongan tondo pemuda si kamali batu tomangura si kamali ilang tangan tondo tumang kadukang parampo batingna angga mariona laku terara asia nenek pian Indo Elizabeth salong tu lagi lambi ipatiran sangga nani gede kula kasih dolokan nani kodio suleng karara na angga torran Indo solana sama rara sioso pa agan tiananda lama ketangan atau bangun papayan tanda mamalik na umpambo pak kaboro na lagu terara Indo siane pian tungkasangan na lalu ka kumangkasya bukisi tamu malik yung sang kapuran pangan sirong pak kaboro sang apelang barang bolu tu nabainan kaboro anak anadadian sola sile bu nabainan ulendu bainan sapa nabainan ulendu sang roto santole naulang kada mabalik lako batangan di kaleta lagi ko pay tang sundong palang lalong na tang upo papendaunan na apa ko lalang ngangki la si sondang bating la si Selen Mario rarabu ko may bakban na lembang tularan po tong kon may dun lante maalo do demo latu tun Mario lante kulang tabe marasan bandang siran na solapan dan lumbalayan na lalang nga mo laki sampa paraya inde karampon ta inde mo laki pangoton maya-maya inde katyumbaranta
angga tomang kau ngaraga sang kederan kumambo sang tiang karan tumanda sang kutuban ne tumintin sambok yaboran sakuran PKK lilikna sepon pandanan nari kominto painang kalu atas itu abating si Tande Mario laku terara sian nene tian ditimang mak ulololong dirande maao tangkilesuan yang itu rombongan keluarga besar PKK sepon pandanan Rambong tanda tasikum tori mulawati bukutang sebedaran tutum matangkan surut rombongan na kelompok sikamali sepon pandanan rangkona ulang ramakamban na perenden ulawati bukutang sebedaran tutum matangkan surut painang kaluata tanga malunganta kasih kamali ranta kanisaranta kasih indorara selepian nakola ko batari kaleta karan kuanta ditimang mak bulolo dirande maau otang kena kupu kendau dan mak salama ala komintu torranunggo solana sang siato manguralan tere pemanda tondok tabe tago karan pela musulen kararata ta dibalik lakoto inal latanen patarru ting karangan dalam tere pemanda tondok ia mututor ranunggo solana sang kurre semangat. Toronido bekakalan penilina lepungan tondok sekor pandanan minaa tama rombongan si turu pemuda kelompok si kamali indah sekor pandanan na tote-mote demoto kartis rampo domai tanah
Lo may dapur umum kita na to si kambi ita may sorongan sepo taduan tole lato ma kita na lang alang perkara ini si mana ya na kopi jadi tomatonka perkara ini soal sangat lambat na di tubuh Jo may babangan na panda di bolongo iya mo to sangas turusan na batik ne liling dalik karwaya tumbang datu sang turusan na nenek tesa randan batu sana keting solari na Makassar sang turusan na ari meruangi sang turusan na Mama Robi Pandanan sang turusan na ne Sedan turusan na ne Gilda Kapak yo yana sa moto tuni para ramakamban ko may ba na lembang tabi lang karaga sang kederan ko may babangan na pa yo taman rabu pula taman rombongan yang motor rombongan na keluarga besar dinas perumahan kawasan permukiman lingkungan hidup dan pertanahan Toraja Utara ya tambahan rombongan yang motor rombongan na keluarga besar dinas perumahan kawasan permukiman lingkungan hidup Toraja Utara dan Toraja Utara. Yo tambahan rombongan yang itu rombongan na Papakiran Borong, rombongan na Pumabalik Borong, rombongan na Mama Joana Batam. Yo yang itu tambahan rabu pula tambah rombongan. Kadang ada hukuman siaran domai pentutuan liku sandaka tabe itu masalah masiman makan gunung sane dao padi itu disembang solalanda asia yoga angka keberan darah warna abu kumasoro pindang sangka mama sebana dua pastor dengan paroki dewan stasi dua pendeta Pak Imam Solaminto usang ayo kalambana andana keberande ara aulawana dia sitota ko pata ko nalembang sitarana ka dosen naloki dia bukan rata ana tondo dari pokok bagarwa na tempaleo toma parenta Pak Agan janan ante na aro to temo paiman sirong Pak kabaro lante kula adiran diluwangan di panda di bolong nalete maadilan teberanne ina teleponan tondo kasepon pandanan maka lima ina patang apenen yang bisa bana tondo di balabatu tondo di dinding kila iya mo tondo di dinding kila ana patang apenen yang tondo di posapan na bisa bana keden dola palututon bangan lembu utama teleponan tondo keden ni dola kosa bala tanah lembu utang tepel di kuah lembang bala batu tung kasangana rimbing kila apa agan tianana
Tunggu ko di poringging kilana patapin na niyan tunggu ko di posapan susulan mo na misa bakbana. Diginte ito matarikitan mo tumaranggoy na doalangina. Tunggu na limbin dan paluluan tunang na pimbalabaran pasumilalong. Susula sila ito warana pulo kandi na Santa Manik. Pasumilalong mo, todilang donalan yang luangina, todilang kapatanan ni, to kung lamang kalipilin mo. Tung na dito na runtong na bone, tung na nilanda, manite na to senda na mo. Pangala na kinamaning kamando na kinaulang. Kumua situlo mamali tarang potongkon. Iya tukin na lota, kung lamoy temeway ko na latamin bay tamataran ko. Susuto, tenong nina ako natarin na mo. Nagyumay temi, tumatong kilang tetopong taparangay, kumakuya tubay. La bulay siya mo lota tamataran pagtaturi kita rala mo gudumay. Baba na rin mo. Susuna panata nila ito lota. Tempon, di panata indiadak. Randu kuti parang lubungan. Lalu namin siya bawan. Siya kalamba si marudarana arama kamban timba ada may padanga birandang batu dulu ko timbawan lamay lina tang penamingan randan batu menguling lilina lembang patang apadang tantai sarra katau tai kata bele padanga birandang batu mengkuling lilina lembang patang apadang diente tanggung penanian dia mutun berananan dan pakur kulun dan mentunanang betamba sarungan pun kanwa alwamina lamang nga'atun kasangandah malu tadi sabu pun kanwa masuri dan lamang nga'ala dalam lutu pemanarang pula kumbang musang kala putuman pun kanwa masuri dan lamang nga'ala dalam lutu si kambi tongkonang tanggung lantak tongkonang lain kesungan para bulu tunggu ada memulihnya pada balik kamera tumbang latu tunggu bayangna pada arisangan lah tunggu karena tukuna basi tangana tunggu na sene tumbang latu lainan na tunggu latu muane siang mararang ba'a rarabutun ba'a lamu tunggu kasih tinggi tunggu ngalawin dan parut kita tunan mga meroto meron na kalat muna nawa iyong paapan karena kena tahu dito malamay pada kanibang ko ng base tunggu hulupin nawa paalin winin na tulog na tumone nalawin dan tunan ng tulkarulo bila kemudian itu ma'amulun na makuba panalembang ito ma'aw utang kelasuan laga 22,000 hingga itu sikap diirin memandiri itu si kepaparan kayu-kayu tongkonan rasa dan natarik di mata karunan na siapok patah tunduk kanan karopina ngamili misa ba'bana dihumba padang dinanggala bahwa padang tua balok siang baralamba alama kambana dihumba adong dai nana uang bagung turun sinayo kalamba si baru marana pantarana kena padang dibunuh pak din padang dirante pao tondo dengan padang dan tanah lempasa umpatunan nang pak tamuan tahu huda tondo kenali pengpindan nenek mangana sangka todoro pangalentenang panikuan tondo kena sianek patasi di gainanna tobi poda tumane timba padang dibunuh mengkara apa padang di Jakarta lihikna toraja utara timba duka pantaran akan lekan nalo pak den dena tumbo duko maririn natalo tobi pon kue rara timba lihikna padang dibokin mengkara apa lihikna pitu penanian tondokna sanggama tua dainan natali barani tondo rupo maririn natalo tondo rupo kue rara timba padang dibokin siang maralamba rarama kamban timba domai tondo rupo pada sunna umbut mengkara apa domai padang di Jakarta tondo tobe tahu kue mambola kamu tondo kami to yang atongan tok lembami
apa yang dia ada mangkana tanang-tanang tantangan nenek ibu nenek naran mo kumula to dolo pangalentenan panikuan manda dikasiri datu dikatumpak kambulen bang tuyong maapang tarana kana padang adikesu tondo kasi kambi panta na kalolo digente tondo ko to di benwara tondo ko to bang gubo tua tondo ko di kusong na kusong kalwa na padang bila abo tondo ko na tarana kalwa ulun na salu kalwa tondo ko na loluan pitu bakbana minangalabe timba padang di Mamuju siang baralamba pantarana kena padang di Sulawesi Tengah pantarana kena padang di Morowali tangkai seraka tahu tae kata pelele tondo di Morowali nanai kalin bunga boba nanai bubun tang mati pantarana kena Raja Motung paden benen bena tombolo tutu iya mo digente suku etkis bunku Morowali timba padang di Morowali siang baralamba pantarana kena padang di Sumatera mengkara apa pada di Batam ku paliligi bontong ku tamben bala tanah tanda kabutuan ta apa den di malik nasala nasa aburan dan di puluku indena tali bannu indena songko beladara lamin lindo tanpa rapana latasi batu lupanna cuma anak-anak darian pengsunat ibusanan indera rara simbol manik jadi sabet salam batu seledikian laun bainan gori-gori gandang lau sorong sebut juga tabe tungai menuju kota siman kanan kau dinta tatani majalah taruna silandi taran kepala jengeraka sikadoan taran jonta di kumang tanda kota di rande maumburan taran bisir
Kalau itu lah mungkin dole. Jadi kalau lo kurang nan soalan. Tumaban dan apin danjo. Oh iya. Di Dakaran ini nan. Tumaban. Ya, betul itu.
tandingi Mario kyo inde mo katingi milaga Mario mi piang ade mo gai imitang mamma tangura abang bulu mata na turanan ni
suleng karena naguntin kolikang lentekna inang lantang tauna di baruga ampunin bang bisa disangka dikasih ada dikatumpak sangkana lamay telepongan tondok o lamay tepeliguan lembang rinding kila balabatu paagan jalan tarimay yung sangkapuran tangan uran de pala yung sangapelan baran bolo anak dia may tepo apa na lesong karuan na dalong sang pulong na nabidang tanong pulong dua aga tangketan pulang bina siguro nung katemehon na yung timbang tingayo pa upo tarang na pala upo taga palisong na pala tapabombong na taruno apa di kodin ni mani isoro nagsepo tangutin sang tanganan pa tanong pebarang apang ada surara na rantian tulin na tumaksan na balotong din ni mani isoro bulian tang palampi siguro na kami pasambungan puro pangkuran pa unayan gumay tamarapu din di mani kadang kipalenda kalau palamban apa lagi kuala tumatang di kaleni na kutondon tumaksan ni kung may daw po ang ikanang talo turin po matulalikan to pasarong daw may to pasalong kolokoan lagi pawang isan darandan na lagi pawang isan dabihin na guri-guri siguro wali mga nasangka to dolo pangalente ng paniguan ng magkitang na to ko turin po na tumuane untanan tambang ito niya ada uran dugua digente ko ni simbolo manigisabo pumilok kolorat nini mapanundo lalu ko na tondok tutuan makpatete mata kalambanan yang lupen di dua lepo kamu nini sikap binte ni ada sesana na tayo sangka ang napertoa langan suruh menanggulo indek sisi mawalawang te may ada lalu lepungan na tondok siguro ko lang tiyan magkatay magkapunua kamu buka masalah nasangan tumanaran kasi ko ka nalipang nga rumah pa sila na koni-koni tumanaran ko ni makapasi patutana pande ko ni makapasi dudundung katonan tarong mulawon na ko ni tongko na layo tuminikan na rin ako ni esungan pa akalanduan nenek bilang dolaran di tutuan di pak putanan kung naminto na tangkit lang bilang bina ang gatang di karatun na di panumpo ka dumusulin karata di patasi di orian malakita masawanasan lagi ko kota kita palangan di kalangan na bunto tapali dan maya-maya daw maklayin na talete na yung ay balat tama pangalatan manasir balat tama ko nito ni kakolelian nuran naman da tanak na puputel kikipian lolo at tanah padang manda tanak na bintin sampo batuna tasune unang karang kada bisa nariateng kosituru susito nariateng kosituru na papai kada turu iya matarun nunang pulo tatete malawangan lantek maalo tote mo kumuma den siapa di popa paraya pasakena manda di rundunang pulo sulang si kaden de lantek maalo tote mo lang melakukan diosan tunsan anak ampuy manik kipadolo nenene indo ambek mo kipondi sangat dinakikuala ko kale misal nasang inang malungo bateng batu bateng ni inang mapumba malungan karangan Pak Sirawami laun pawayu selena laun patakin ni takinna laun pawayu selena laun padorido dosang kalam makna desyupa nakatong konanta sumpulo lokona upu pendaunana langan tangla penelakan ende ketang lapes sadisia sampa abating kuratondok pangotonan marioku usampa kita lulangan kutendeng kita paraya langan bulan pada langan parayanta kending mata nalo pada langan kuata langan musek pak lindona bulan unkan lo tangan alangi nenek mabusaulu maklum gura-gura tabe tatan rampa talinga duanta tapalidan sumi saya kata ku saurare sangararata ia mau rombongan na keluarga besar dinas perumahan kawasan permukiman lingkungan hidup Danau Toraja Utara batu tumbak kami pandang di bulu milik na Toraja Utara rampomen patamali tutun laku bapak nanaya marasan suling kararata bintin kolikal rombongan na bati isya nenek liling jomai balik karwaya tumbang datu rampon pamanda bunturinge na raramakan panumpayun tintan asarin na bungutan sipiaderan rampo maaren denante daw tutun maakon bakal ege tutun maakang yan surut atau ramarinting ki Latar ramarinting ki ilangan alang letter E si tarulan tang nomor isa nomor 2 siempuna rombongan na nenek kesa siya nenek kesa jong may randan batu
rombongan na nenek liling jauh balik karwaya tumada turang pematan ke surut turun marinting kehilangan alang leker lantang nomor bisa nomor 2 rombongan na nenek Tesa jauh meranda batu orang pemakren dan nanti rotu tumak kon bakal ebe untang kata sikir dalam kampan untuk dimulawan di bukutang si beneran jauh tumatan ke surut turun marinting kehilangan alang leker lantang nomor bisa nomor 5 si tarung rombongan na bati Iglesia bulan bebo orang po maaren din ang tino tutun maakong bakal eke tutun maatang kan surut tarung marinting langan alang letter lantang nomor bisa nomor 2 si tarung rombongan na anak nek kotpeng bara-bara orang po maaren din ang tino tutun maakong bakal eke tutun maatang kan surut latar marinting kehilangan alang letter lantang nomor bisa nomor 2 si tarung rombongan na nenek Undi Nanggala rampo men patumali tutun lako papa nadap ni latar marinting kehilangan alang letter B lantang nomor 10 saya lako 10 bisa si tarung rombongan na nenek Depin Batan men patu lako papa nadap ni tarung marinting kehilangan alang letter B lantang nomor 10 saya lako 10 bisa si tarung rombongan na Mama Sani Batan Balabatu mempatu lagu bapak na Loren tarung marinting kehilangan alang letter H lantang 30 bisa 32 si tarung rombongan na Bapak Leon Makassar mempatu lagu Mama Pian dalam tarung marinting kita malantang nomor 92 saya lagu 10 si umpu na rombongan na Nenek Nita pandanan rampo umpamanda buntureng enara makabar tutup matang ke surut tarung marinting kita malantang nomor bisa nomor 2 si tarung rombongan na Bapak Kevin jomai Baatan Bapak Kevin Baatan rampo mempatu laga Bapak nadap ni rampo maren dan terong tutun makon bakal eke mempatu laga Bapak nadap ni tarung marinting kehilangan alang letter B lantang nomor 10 saya lagu 10 bisa si tarung rombongan na Mama Sepri jomai mamuju mempatu lagu Bapak Dapni tarung marinting kehilangan lantang nomor 10 saya lagu 10 bisa alang letter B si tarung rombongan na Lukdung Batan mempatu lagu Bapak Dapni tarung marinting kehilangan alang letter B lantang nomor 10 bisa si tarung rombongan na Nenek Lipran Batan mempatu lagu Bapak Dapni tarung marinting kehilangan alang letter B lantang nomor 10 bisa si tarung rombongan na Kevin Sola Adina jomai Makassar mempatu lagu Bapak Dapni tarung marinting kehilangan alang letter B lantang nomor 10 saya lagu 10 bisa rombongan na Mama Arobi Pandanan rampo mempatu malik tutun maatang kian surut tarung marinting kehilangan lantang nomor bisa nomor 2 si tarung rombongan na Nenek Sedan jomai Lamasi mempatu lagu Bapak Dapni tarung marinting kehilangan alang letter B lantang nomor 10 bisa si taruna rombongan na limbong menjadi bogin dirampo mempatu lagu Bapak Dapni tarung marinting kehilangan alang letter B lantang nomor 10 bisa rombongan na toli jomai bogin mempatu lagu Bapak Dapni tarung marinting kehilangan alang letter B lantang nomor 10 bisa rombongan na Nenek Gilga kapak rampo tanda tersikir dalam kapan untuk dimulawan di bukutang suwentu tumatang disuruh tarung marinting tabalantang nomor bisa nomor 2 si tarung rombongan na Nek Bale borong utang konang base rampo mempatu lagu pengubunta Bapak na Loren tarung marinting kehilangan alang letter I lantang nomor 30 bisa 32 si tarung rombongan na Bapak Kiran borong utang konang base mempatu lagu pengubunta Bapak na Loren tarung marinting kehilangan alang letter I si tarung lantang 30 bisa 32 si tarung rombongan na Mama Joana Batam mempatu lagu Bapak Dapni Batu Yohanes Bangka tarung marinting kehilangan alang letter B lantang nomor 10 bisa si taruna rombongan na Alik jomai Batan mempatu lagu Bapak Dapni tarung marinting kehilangan alang letter B lantang 10 saya lagu 10 bisa si taruna rombongan na Putra Seepon Pandanan Barra utan data sikir nama kaban untuk dimulawan di bukutang sepiran itu matang ke surut tarung marinting kita malantang nomor bisa saya lagu nomor 2 si taruna rombongan na Ari jomai Morowadu
jomai morowani mempatula kodak ni toro marinting kilangan alang letter B lantang nomor 10 misa si taruna rombongan na pong beril rante rendi kila mempatula kuanak tomate toro marinting kita malantang nomor misa nomor 5 si taruna rombongan na sida jomai Jakarta mempatula kuanak tomate toro marinting kita malantang nomor misa nomor 2 si taruna rombongan na Mama Andi jomai Batuanu mempatula kuanak tomate toro marinting kita malantang nomor misa nomor 2 ladi kuah kota BR lago kalemala bita sol nasang sangarara tabak gantianan gulawan takusa urara koden di mana isi kondongan batu si tengkang yara kasalak basa nai ko mengaku kumba anak lempal apa to malina mintu na kamaliluan katang palambiran ukona kalemala bita sol nasang pasundo ng paupuin siap wong matua totu mampata ladi pak wong nisandaran dana ladi pak gulat nisanda beringa tontong lampas sakit isi alam burak ki usang pindan di kita nak sanggori-gori den sopa tapu pak paraya katong konanta sukulolong na bu pendanan nalangan tang la penelakan ende ketang lapis sanisia tabe la kolona gayang madandan bintoen ma paran-paran angga bintu rara makamban tunaria tanu pelantang karampo boyo ta karampela musuleng kararata ta tilele marampa la inan mangga di papadongki datunan tangan di kisu kurang po ate tang kian sur la sitiro pong aris pong dakmi na pong rinas si taruna rarabuku nang may mabangana para digolong lagaraga sa kailan lagu membawa sang tiang karang yang itu rombongan pengurangi rombongan Bapak Popi Mamuju rombongan Bapak Kreo Baktan Rante rombongan Bapak Herpan Tibika rombongan keluarga besar anak-anak Kalepong Topondan rombongan Bapak Destu Madandan Marante rombongan Nenek Erki Tondoko Bangla rombongan Pengomiring Tongkonang Base rombongan Mama Acio Timika Papua rombongan keluarga Nek Piki Barra rombongan Bati Nek Mairi Babangan Tetelitak Oke, Malik Imam Pangan tak sudah lama langkang karampuan dan dikasih sarak-sarak tontong si turuk mero lamai sabaya tasi sarak-sarak tak dengan san tanesa toma katialan nikutiki jadi kutolek kuah kita keluarga kumalen si tamu mali keluarga rampo marinti soal kita dan kita sarak-sarak kita suki lamai lantang karampuan sudah apa panggil Gurre Sumana